Всем привет! Сегодня мы доведем предлоги до автоматизма. У вас будет всего 1 секунда, чтобы назвать фразу с предлогом на немецком языке, прежде чем я назову ответ. Если не успеваете, не страшно, просто ставьте на паузу или пройдите этот урок еще раз. Я сижу рядом с тем выходом. Ich sitze neben jenem Ausgang. Сотрудники сидят в офисе. Die Mitarbeiter sitzen im Büro. Такси стоит на этом углу. Das Taxi steht an dieser Ecke. Зонт стоит на твоем балконе. Der Regenschirm steht auf deinem Balkon. Она стоит у окна и ждет. Sie steht am Fenster und wartet. Цветочный горшок стоит на этом подоконнике. Der Blumentopf steht auf diesem Fensterbrett. В шкафу висят мои платья. Im Schrank hängen meine Kleider. Бутылка стоит в нашем холодильнике. Die Flasche steht in unserem Kühlschrank. Телевизор стоит в моей комнате. Der Fernseher steht in meinem Zimmer. Машины стоят на этой парковке. Die Autos stehen auf diesem Parkplatz. Шторы висят на моем окне. Die Gardinen hängen an meinem Fenster. Картина висит над ее столом. Das Bild hängt über ihrem Tisch. Мои бабушка и дедушка живут у моря. Meine Großeltern wohnen am Meer. В комнате 2 окна. Окна выходят на сад. Im Zimmer sind 2 Fenster. Die Fenster gehen auf den Garten. Календарь висит в большом коридоре. Der Kalender hängt in dem großen Korridor. Мужчина сидит в своем кресле. Der Mann sitzt in seinem Sessel. Мы сидим на диване. Wir sitzen auf dem Sofa. Документы лежат на этих столах. Die Dokumente liegen auf diesen Tischen. Рядом с диваном стоит торшер. Neben dem Sofa steht eine Stehlampe. Гость сидит в этом кресле. Der Gast sitzt in diesem Sessel. Чемоданы стоят перед нашей дверью. Die Koffer stehen vor unserer Tür.
Пианино стоит в нашей гостиной. Das Klavier steht in unserem Wohnzimmer. Перед диваном лежит ковер. Vor dem Sofa liegt ein Teppich. Подарки лежат под нашей елкой. Die Geschenke liegen unter unserem Tannenbaum. Белье лежит в комоде. Die Wäsche liegt in der Kommode. Повесь пальто на этот крючок. Häng den Mantel an diesen Haken. Полотенце висит на крючке в ванной комнате. Das Handtuch hängt am Haken im Badezimmer. Эльза сидит в машине с братом. Elsa sitzt im Auto mit dem Bruder. На столе в углу стоит телевизор. Auf dem Tisch in der Ecke steht ein Fernseher. Ковер лежит в середине. Der Teppich liegt in der Mitte. Платяной шкаф стоит в спальне. Der Kleiderschrank steht im Schlafzimmer. Машина стоит рядом с домом. Das Auto steht neben dem Haus. Стол стоит между этими шкафами. Der Tisch steht zwischen diesen Schränken. Рядом со столом стоит кресло. Neben dem Tisch steht ein Sessel. Мой брат сидит за компьютером и играет. Mein Bruder sitzt am Computer und spielt. Документ лежит в этой папке. Das Dokument liegt in dieser Mappe. Письмо лежит под этими документами. Der Brief liegt unter diesen Dokumenten. Она лежит в кровати. Sie liegt im Bett. Ученик стоит у доски. Der Schüler steht an der Tafel. Поставь холодильник в угол. Stell den Kühlschrank in die Ecke. Шкаф для белья стоит в спальне. Der Kleiderschrank steht im Schlafzimmer. Мы сидим на диване. Wir sitzen auf dem Sofa. Моя тетрадь лежит под книгами. Mein Heft liegt unter den Büchern. Я стою перед этим входом. Ich stehe vor diesem Eingang. Машина стоит между этими домами. Das Auto steht zwischen diesen Häusern.
Почему ты сидишь за этим столом? Warum sitzt du an diesem Tisch? Письма лежат в моей папке. Die Briefe liegen in meiner Mappe. У стены стоит диван. An der Wand steht ein Sofa. Куртка висит на том крючке. Die Jacke hängt an jenem Haken. Они сидят на балконе за столом и разговаривают. Sie sitzen auf dem Balkon am Tisch und sprechen. Она сидит за этим столом. Sie sitzt an diesem Tisch. Повесь картину над письменным столом. Häng das Bild über den Schreibtisch. Поставь холодильник в угол. Stell den Kühlschrank in die Ecke. Шкаф для белья стоит в спальне. Der Kleiderschrank steht im Schlafzimmer. Мы сидим на диване. Wir sitzen auf dem Sofa. Моя тетрадь лежит под книгами. Mein Heft liegt unter den Büchern. Я стою перед этим входом. Ich stehe vor diesem Eingang. Машина стоит между этими домами. Das Auto steht zwischen diesen Häusern. Почему ты сидишь за этим столом? Warum sitzt du an diesem Tisch? Письма лежат в моей папке. Die Briefe liegen in meiner Mappe. У стены стоит диван. An der Wand steht ein Sofa. Куртка висит на том крючке. Die Jacke hängt an jenem Haken. Они сидят на балконе за столом и разговаривают. Sie sitzen auf dem Balkon am Tisch und sprechen. Она сидит за этим столом. Sie sitzt an diesem Tisch. Повесь картину над письменным столом. Häng das Bild über den Schreibtisch. В комнате два окна. Окна выходят на сад. Im Zimmer sind zwei Fenster. Die Fenster gehen auf den Garten. Календарь висит в большом коридоре. Der Kalender hängt in dem großen Korridor. Мужчина сидит в своем кресле. Der Mann sitzt in seinem Sessel. Мы сидим на диване.
Wir sitzen auf dem Sofa. Документы лежат на этих столах. Die Dokumente liegen auf diesen Tischen. Рядом с диваном стоит торшер. Neben dem Sofa steht eine Stehlampe. Гость сидит в этом кресле. Der Gast sitzt in diesem Sessel. Чемоданы стоят перед нашей дверью. Die Koffer stehen vor unserer Tür. Пианино стоит в нашей гостиной. Das Klavier steht in unserem Wohnzimmer. Перед диваном лежит ковер. Vor dem Sofa liegt ein Teppich. Подарки лежат под нашей елкой. Die Geschenke liegen unter unserem Tannenbaum. Белье лежит в комоде. Die Wäsche liegt in der Kommode. Повесь пальто на этот крючок. Häng den Mantel an diesen Haken. Я сижу рядом с тем выходом. Ich sitze neben jenem Ausgang. Сотрудники сидят в офисе. Die Mitarbeiter sitzen im Büro. Такси стоит на этом углу. Das Taxi steht an dieser Ecke. Зонт стоит на твоем балконе. Der Regenschirm steht auf deinem Balkon. Она стоит у окна и ждет. Sie steht am Fenster und wartet. Цветочный горшок стоит на этом подоконнике. Der Blumentopf steht auf diesem Fensterbrett. В шкафу висят мои платья. Im Schrank hängen meine Kleider. Бутылка стоит в нашем холодильнике. Die Flasche steht in unserem Kühlschrank. Телевизор стоит в моей комнате. Der Fernseher steht in meinem Zimmer. Машины стоят на этой парковке. Die Autos stehen auf diesem Parkplatz. Шторы висят на моем окне. Die Gardinen hängen an meinem Fenster. Картина висит над ее столом. Das Bild hängt über ihrem Tisch. Мои бабушка и дедушка живут у моря. Meine Großeltern wohnen am Meer. Полотенце висит на крючке в ванной комнате.
Das Handtuch hängt am Haken im Badezimmer. Эльза сидит в машине с братом. Elsa sitzt im Auto mit dem Bruder. На столе в углу стоит телевизор. Auf dem Tisch in der Ecke steht ein Fernseher. Ковер лежит в середине. Der Teppich liegt in der Mitte. Платяной шкаф стоит в спальне. Der Kleiderschrank steht im Schlafzimmer. Машина стоит рядом с домом. Das Auto steht neben dem Haus. Стол стоит между этими шкафами. Der Tisch steht zwischen diesen Schränken. Рядом со столом стоит кресло. Neben dem Tisch steht ein Sessel. Мой брат сидит за компьютером и играет. Mein Bruder sitzt am Computer und spielt. Документ лежит в этой папке. Das Dokument liegt in dieser Mappe. Письмо лежит под этими документами. Der Brief liegt unter diesen Dokumenten. Она лежит в кровати. Sie liegt im Bett. Ученик стоит у доски. Der Schüler steht an der Tafel.